جهادكم الذي هو نضالنا. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir 6 conférenciers. Amina Omar, au nom de la Fédération des Conseils de femmes du Nord-Est de la Syrie. سيداتي سادتي، اليوم نحن نستقبل 6 نساء في هذا المؤتمر. أمينة عمر، منظمة وظيفة. Georgette Parson, Conseil des femmes assyriennes. جورجيت بارسون، مجلس سوريا، مجلس نساء السوريان. Jihad Hussein, professeur. جيان. Quel type de travail menez-vous dans le nord-est de la Syrie? Quel système est en place et pourquoi il peut servir d'exemple pour l'avenir de la Syrie? السؤال الأول موجه لأمينة عمر. ما هو العمل الذي تقومون به في شمال شرق سوريا وكيف يمكن هذا العمل وهذا النظام الذي تقومون به أن يكون؟ شكرا لوجودكم ونضالكم. جيتوا لعنا لهون. راح نعطيكم هدية صغيرة تعبيرا وامتنانا عن شكركم وصوتكم حنتعهد بتوصيله للعالم أجمع ولأوروبا. Et merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à la traduction.